Урматтуу көрөрмөндөр, саламатсыздарбы? Мен бүгүн сиздерге мындан 45 жыл мурда өткөн бир окуялыкты эстөөлүк үчүн айтып коюуну туура таптым. 1979 жыл Актоодан Кашкарга карайтыган кез, ошол кездеги Кашкар чарбачылык мекемесинин жуужаңы Аблаев Садыр Абдулла, мурдакы Актоо оданынын акими, Актоо одан боюнча Можу айылынын Кара Дөмөр азыркы Саяат ордуда чарбачылык жыйнашкан экен. Ошого улап эле Актоо одан боюнча акындар жарышын өткөзгөн. Ошондо биз кең кол өрөөнү Кызыл Тоодан Осмонали Эгеш, Мамат Октегеш, Гөзел Исмайыл, Мамат Эмин Мамат, Токто Мамбет, Турсун Курбан, мен Жусуп Ахмат Курумшу сыяктуулар барып жарышка катышып, биринчи, экинчи даражалуу сыйлыкты алып кайтып келгенбиз. Шондоку Аблаевдин өз каламыда жазган «Не сонун» деген ырыны сиздерге ырдап берейин. Kızıl tazıl jasalgan Kırgızdın üyüne sonun Biçip bir alsan kızartıp Oy kırmızları şosunun Köy gölüp turgan şiverde Köz yetmeyen ne sonun Dilemden beter türülengen Oy ot gülleri şosunun Vay çiçek eşiberge Baylap bir koygon paysonun Canına rahat bolgonunay Turtu menem maysonun Kök kaşka sular şarkırak Ağındarı ne sonun Bal şekeriye vergisiz Oynarınları şo sonun Çavuda genişi Ulandarın ne sonun Acarlanıp buralgan Oy juvandarı şo sonun Alırsan geldi maydanı Akını bolup şaylanıp Mocuda turup talandı Ben avcuvan sağa baylanıp Karataş ken kolaylanıp Kaşgarda turam şaylanıp Kaytalbay turup kalandı Men karay göz sağa baylanıp Kaytalbay turup kalandı Men karay göz sağa baylanıp